Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong ka Jantia National Council ha ka jing yakan duo bat kinong thok kubor ha Shalong Press Club kilapan pao ya ka jing don kam man pensno ya ka nong rim jong ka seng halor ka jing penbet yo po usam deng ka jila Meghalaya bat Assam. Nakalang o President ka seng GNC uba Sambor mi lingdo ulaong bahagi katu kat ni kibenta jong ka jila Meghalaya bat Assam Kamtam na kabenta kitu ki jaka ki bahab apo kari Jantia. Nakaliang kaseng ki penpawa ki regional committee ki deban pet ya ka historical background jo ki penar habay penbet yo put usam. Ula benrap ru da ka baong baki penar ki don lakajong kariti ke dustur karukom sensyar shnong sensyar jaka naduk ki por ba sensyar ki pareng. Ki penar ki layakun ya kathama persya e ki pareng. Syo uni unong yalam kaseng loong baka sorkar kariban pet ya kariti ka dustur jom kitu ki basyang basa hang tu na maladakin bu apo ka Karbi Anglong Autonomous Council kaba kariti ka dustur kaya per komno kinyo ya kata ka jingyada. Ka sorkar Meghalaya kidang ya syak ya ka jingyakaran banya penbet ya upot usam ya hakum kan ka por nakaliang ka jongi ka Jantia National Council ngisngau Bangidon kam pensngau syakini ki atli ki regional committee ya ka nongrim ne ya ka stand jong kasem hak bai dei bat ka jing penbet ya upot usam hapdem ki dei ki atli ki jela te kaba ki atli ki jela ki dang ya ka jing kran ban penbet ya upot usam hakikat tu kan ne ki benta jong ka jela Meghalaya bat Assam khamtam nakabenta kitu ki jaka ki bahab hapo kari Jantia nakaliang ka jongi ka Jantia National Council ngikwa baki regional committee jong ki atli ki jela ki de bat pedru ya ka historical background jong ki penar haba ki ya pembet ya urusan nama ba nadu ka por handai thai ngi ki penar ngila don la ka jong kariti ka dustur karukom sensyar senong sensyar ilaka nadu kepor badang sensyar parang ya kane gari ke jongi ki penar kila yakun yala ke jong katma banyo ya ke jinglai lut na ke jing sensyar ki parang badai nang ba kine ki tma ba ki penar ki yakun persya ya ki parang ngila du no ya we na unong elam jong ki penar ki to ki por utau de wok yang nang ba ngila du ya ke jingim ke jong ha utelai pasi jong ki parang ha kalaki uterik u Disember kat praspa ndrupuar bat hadu mentaru ngidang le burom ya galengku sngiyap jong wok yang namba kumutau kelawat keri Jantia bat abang ipai syakini kitma bagi penar kila ikun persya ya ki parang kabalas dang nadu kisnem khatra lai pusan bat ka kamhe hakisnem khatra nripuwe baka kutno hau khatra nripuar kini kitma ki penisai bangi ki penar ngidon laka jong ka history bat menta habang ipai sa ka jingi khajaput hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam hakini ki kindet snem ki bashaden ngiyoi babun nakishnong jong ki penar kila leno sa ka Assam kumka elaka labang nong tulut kabahab hapo ka blok 1 bat kumjuru shibun kishnong kiba juhab hapo ka elaka nartiang kila lena shapo Assam teladani phai shake history kari Jantia kabaderu kata kari khar daloi kabamut khar elaka ka elaka nong tulut kadai kawai nak elaka bahab ha kita ki khar elaka kumjuru ka ilka nartiang ha kita ki por kadai kawai na ka ilka ka bahe bat ka bayar ka bala jukhenya ka kum ka kongsan jongki khaar ilka kane ka ilka kala nangrit namar labun kishnong ki bahab apo kane ka ilka kila legna shapo ka jilla Assam kumju ladangi phai hakalian kariti ka dustur ni ki penar ngilong ruspa hakariti ke dustur lane kita ki customary law kabang menbeli mulahikai teke jingkili kalong lada jian
bakite kin shnong pna kinne hak jilla Assam hato manu ban yada yaki bat kila am ban penne pensa ila ke jong kariti ke dustur nadu ke por bangila yo ya ke jing lai lut na ke tiu parang bat ke India ke la shinsha rengi ke sarkar India ke la ayengi ke ta ka ain hapo ke Constitution of India langba ke karni bandriu lane ke ta ka schedule bat yaki Autonomous District Council bakin long kum kinong yada ya kariti ke dustur ke an chongkha chongman bakdarter namarbat ke sarkar India ru hakitu ki por kali isai bakum ki jaj benriu ki barit bai ki dei hok ban yo ya ke jingida ke bakarpang ban penne persa jela ke jong kariti ke dustur ke JMC ke kuak ban bu ke jinggeli balarjia bakine kishnong kin hab bandel syaka jela Assam hato kin yo neam ya kata ke jingida ke bakarpang lane kin yo neam ya kata ka ain ban penne pensa ila ke jong kariti ke dustur ke jong ki na ke sarkar Assam jong ki penar baderu ban pan phaina ya kishnong penar ki badon po Assam syaka rijantia kentang ya wai ka JMC ka tentu ya ki regional committee jong ki artli ki jela baki dei ban thungno da kata ka historical survey khnang bukinla bantip ya ka tenrai jong ki penar bat penbedru ya porusam ka kumka historical background kanong rimi bagi kwa ya ka sarkar ban penbed ya porusam ka kumka historical background ru ka dai halam ka dai kanong rim khnang bakishno penari kinhap hapo region dia ban pek ban sumare ki lembaga ta Autonomous District Kebangitim kum ka Jantia Hill Autonomous District Council nama deni ya keren ke Jantia kalau dan lalu ki senar mah nama deni pai sa katma ki plan bala yalam da wok yang lamba hakikat ran rupual kapani bangila dan la ka jong ka history lalu kitu ki por telana ka sarkari ki pe lamba ki historical background ki de ban snotu baya ki penari ya kisnong penar ki badan mentah po belum wan alhamdulillah kilo ki badan ha ki ba ki jaga ki ba kasor kan sa penbe de ban penthaila ya ki nama mentah ni sustan ya ka kendai ya kata ka notification ka ba kendai san tuwe ka peni ba kim burong suke ya kata ka historical background ko jongi nama ka yani ki penari la don nado ki spas na mensuah po rijantia nila banjeng lamba kiriti ki dustur kitu ki penar ki basyong to kariti ke dustur karkom ajak ke jongki kaya ham ambar ni ki penar ko ko Jantia ping long lamba kita ke sarkar ke deban snotu dalam ta kim subu ya kini po karbi Autonomous Council habaka karkom kariti ke dustur kay per kumno kin kinyo ya kata ka jingida badel lamba kariti ke dustur ke karkom ajak ke jongi karkom le nyam karkom ke jongi haki babun ki benta ka sarkar kanon dan jinga ban ayu le ban tumbe ya pot sam lamba kita ki background ni kita kariti ke dustur ke jongi lang pernah buat bandar apa Meghalaya apa jadi kita buat bandar Assam minum khang lagi nama ada segi deki jaj bendriu karbi mah saya kata ni nak bandar dari nisio sekarang bandar nisio kita nak pernah buat bandar apa jadi